Okay, guys, ka lebitso ke amohelang fane ke Matjane. Ha se ke modumo ma. Awan, mare he o ka mpitsa Vulpine. Ba bang ba mpitsa Vulpine. Mare ba bang ba bolong, cheka bolong ke ditlwebelela. Ha se ka makala ntse o thutlwebelela. Ma wena o ntse ba ka la Vulpine. Ile ke nna ditlwebelela. Okay. Nka o etsa ka re nka dimeng koto le seana marena ke hlasele thotang tse ke tshela magele ngaka tsa gale di tenne di re kobo ya ntshwanela le ngaka ntse di bua di re puso ya lokela baruti ba tshulo nna kanana ke lo kena ke ikutlwele o tlwelle ho utlwa ka bobagi ke buke ke itshwereng Phepheli di phepheletsane ba phephetsa nots'i ke sentse ba loma jwa le hlabang mokgosi ke buka e ke itshwereng ya phephetso melodi ya duma ya ka difela bophelo ba tjhentjha ka ikgethela tsela ke buka ya melodi ya dithothokiso bophelo ke ntwa he haelwana ntwa ke buka e ke itshwereng ho jane ke le kgeleke ho jane ke le kgeleke o moving that is stana o bitsa hore ha ke mo repa ke kgeleke ke buka e ke itshwereng ho jane ke le kgeleke so Basotho ba eso ke le kgothaletsa le bale dibuka tsa Nyothoro books di cheapi ka letsatsi o rent o patala 3 rand per day ka kgwedi ha o le member ga o ka patala 60 rand kgwedi le kgwedi ha re kgetho ka nka buka engwe le engwe e batlang kana go hlo e batlang o bale dibuka o tlose stress ha e bona le stress tlela o itshwarisa stress ka hore he ba nhladile ba entse mentse la mjolo o tla o nyesa mjolo o tla o nyesa ba tla o hira lo bale dibuka o thole stress la bona Valentine ke ya tla o finyana but he ke a lo